bedlula laba khuluma campaign basho bathi lo nyaka ngeke uqede mawufika kulo nyaka kodwa namhlanje usithola ulana yingakho masizobonga bathi ngiyasangana ngoba ngibuke emuva ngiyamangala ukuthi inkosi yingani ungithande kangaka kulamalanga ebandleni nginalento ukuthi what is a man that you so mindful of uNkulunkulu uyayithanda lento ethiwa umuntu uNkulunkulu uyithanda uzayifela lento ethiwa umuntu njengoba sizothi Thanksgiving sizombuza ukuthi kodwa Jesu yini engaka ngathi ngipruve namu Sathane Genesis ngiyafuna ukumyeka uGenesis ebandleni angazi ngizomenza njani uyamhlupha kulamalanga ngoba uqala uyadala amaqeda uthi asenze umuntu ngomfanekiso wethu khuluma ngizosheshe kusuke maqeda lapho athi asifuze asenze umuntu ngomfanekiso bazalwane ezulwini kuneyingilosi kuneyidalwa ezulwini uNkulunkulu wadala ingilosi ezimdumisayo kunala makherubini kuneyingilosi ezinamehlo emuva nangaphambili kuneyingilosi kodwa makafika kumuntu makafika kulento umuntu angeke ngisafika kulokho uthi asenze uyababiza kunama characteristics amathathu kunoNkulunkulu Baba kuNkulunkulu Indodana kuNkulunkulu Moya Oyingcwele yingani uNkulunkulu angazange ukuthi somenza boJesu umuntu ozothothelela izono zabantu kuphela Jesu uyaxolela Jesu Jesu buka uJesu akaxolela wena nami uJesu yaxolela yingani uNkulunkulu angazange athumele umuntu ngomfanekiso kaJesu ngoba sizoxola bazalana ikho iconcept njengoxola kodwa uJesu uthi mase ngixolelile ngiyakhola haleluya uyameka uJesu uthi you will be part of le ntenzo yakho uthatha umoya oyingcwele akekho umuntu osensitive njengomoya oyingcwele ushesha suke akayifuni into ephithizelayo uNkulunkulu ingane angazange athi umuntu kuzomenza abeyifane nomoya oyingcwele ingane angazange athathe characteristic yomoya oyingcwele ayifake kumuntu yedwa uthi asenze ngiyayeka le ngoba bebe mama makayikhotha vele bengize nayo First Samuel chapter 1 uthi kwesithathu moya oyingcwele uthi uNkulunkulu uluthando uNkulunkulu uyadala ngomlomo wakhe uNkulunkulu ukhipha ukukhanya bomnyameni uNkulunkulu ubiza izinto ezingekho zibe khona uthi manzi teta uthi umhlaba omileyo vela umhlaba omileyo uvele ingani uNkulunkulu angathanga lento umuntu eyenziwe uNkulunkulu kodwa uthi asenze ngomfanekiso wethu wathatha uNkulunkulu Baba wathatha uNkulunkulu Indodana wathatha uNkulunkulu Moya Oyingcwele wazofaka kusidudle sini
gijima kodwa bazalwane wathatha uqola wakufaka kimi, wathatha ukudala wakufaka kimi, wathatha ukuthula wakufaka kimi. Bazalwane ngihamba nje kinamandla ngoba uya nginikela amandla. Nakaqeda mama, nakaqeda uqeda lapho udala i-Eden. Yayidala bayinhle abana kuhle kanjani la esontweni. Yayidala kuba nayo yonke into ekhona. Nakaqeda uthatha lento ayidalile. Uzoyifaka la lena ayikhulume khona ukuthi makube khona isihlahla saqhuma. Uzomplace kulento ayidale yena. Uzomplace kulezulu alakhile elisemhlabeni. Ukuthi usithathe la kancane wena. Ukuthi understand the power that you possess. Ukuthi awazi ukuthi amandla akuwe. Ukuthi understand ukuthi ubuthatha bakhe buphelelisiwe kuwe. Uyathatha lento eyisibongile uyayifaka ide. Maqeda ukuthi give them amagama. U-exercise lento ayenzile. uNkulunkulu wakhipha ukukhanya ebumnyameni. Wakhipha ihlabathi emanzini. Uthi name them. Anglazi ibhubesi. Mhlambe belithi nyawo. Kodwa immediately uAdam athi wena ulibhubesi. Awusikade uyibhubesi. Kwavuka ububhubesi ebubhubesini and it rose. Wayidala yavela lento. Wayibona. Uthi wena uzoba inyonga wena. Nginayinto ethi uNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu akayenzi into angakayiqala akakayiqeda angakayiqala iqeda ibisela iqala bese hamba nawe eqaleni yena sikaqedi. Uma athi wena uyinyonga. He already knew ukuthi lo qashiwe uzongena ngalo. Ubunyonga mabuvela he understood ukuthi uSathane uyongena kulento. That works very gentle. Ongawabona ama moves ayo kanti ayiqondanga ukuhle. Uma ngalo ukuthi hayi nomzalwane mosibe ngimthanda lo. Lona bekeza kahle lona. Lo bekathandaza lona kanti ubesondeza kuwe ukuthi azoshintsha necharacter yakho. Yonke lento mathatha lapho ngichazwa amagama wanikezwe uAdam uthi rule, subdue, cultivate, hallelujah, occupy. Ngihleli lapha endlini yethi uNkulunkulu emhlabeni kwakungakabe nomuntu. Unikeza uAdam umhlaba. Sekukonjela sloth. Akamnikanga sloth gogo. Mawe akamnikanga sloth. Akamnikanga David John. Akamnikanga ithema. Akamnikanga igoli. Akamnikanga itsaka, akamnikanga istandard tone. No. Umnika umhlaba. uNkulunkulu umhlaba wawunika umuntu oyedwa ukuthi awubuse.
wase-Russia, wase-New York, wase-Iceland, wase-South Africa, wase-Africa. Yet uNkulunkulu wathatha amandla wawanika uAdam. Yingakho uma lo sekaveza ukunyoka bakhe uJesu yale ngesiphambanweni. Angithi siyayazi le kwavela insindiso yethu waye emathunjini omhlaba wafike wathatha 6 feet amandla wathatha amandla nezikhiwo wathatha amandla nezikhiwo vula umlomo wathatha amandla umebuya uyabona ukuthi kube mangingakunika lesikhiwo wena bonke bomndeni wakini bophelela ku Riet Hotel. Ngoba isikhiwo sine authority ukuthi dive isikhiwo sinalento ukuthi ngicela ungibaleke la kukamba ukubabone labo sisemamola abanezikhiwo zemoto isikhiwo siyadelela man isikhiwo ukuba nalento ngisho umuntu noma hamba manje ukuthi uNkulunkulu akayenzi into angayazi. Wathi no uzokunika amandla wena isikhiwo sokudelelisa isikhiwo kodwa lamandla enginikeza wona angeke uwabone ngezandla zakho ukuthi haleluya no yabo khona la angeke uwabone kanjani lawo mandla kodwa amandla akho uzowabona ngokuthi ukhulume buka usathane wenzani emabandleni ma sekuhlala phansi uthi wazana emabandleni makufika esontweni univala imilomo masithi